بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Tebaraka ve Teala'ga şükürler biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar saykandan keyin hurmatly musulman bir togandar bugünkü niyetlerimiz cuma günündeki jakşı tileklerimiz Allah Teala kabul kılsın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O iman keltirgen pendelerim, Allah'tan korkula, süylөгöndө bir gana çındıkты süylөгülö, tuğuna nerseni süylөгülö, çındık söztü süylөгülö. Eger uşu çındıktın üstünde жүрüp daima sözdörüңөр çındıkты, tuğrany süylöy turgan bolsoňar, yuslih lakum a'malakum Allah Teala silerden işiňerdi oňdoýt. Wa yaghfir lakum zunubakum silerden günöýleriňerdi geçiret. Wa may yuti'illaha we rasulahu faqad faza fawzan azima. Kimdegim Allah Teala'ga baş iýgen bolsa, paýgambarga baş iýgen bolsa, al eň çoň iýgilikke jetdi, eň çoň jeňişke jetdi diýip. Bir togandar, biz kanday dünýede yaşaýbys? Biz sınoo dünýesinde yaşaýbys. Gebiröbüz, uşul dünyada hazır adamlar uşunday gana oýlanat, gedey gana adamdın probleması bar deyt. Birok bir togandar, baýdagy problemada, gebiröbüz oýlanabız, ooruluğ gana problemada deyip oýlanuşubuz mümkün. Birok uşunu esibizden çygarbaýdy. Deni sak adam jürgendagy, deni sak bolup jürgen adamdagy problemanın üstünde, gede baýlygyň saga problem alyp gelişi mümkün, gede ýerigeň gede den soruğun, gede oorun, gede kolunda bar nerse, gede kolunda jok nerse, bardygy problem eken. Ad-dunya muhitatun bil meşakil. Dünya müşküldür menen Allah Taala orap koygon. Birok oşo müşkül menen orap koygon dep otura bermez. Bizde Allah Subhanahu wa Taala jaratdy, bizge jol görsetken Peygamber aleyhisselam gelip ömrünün ayağına çeyin paygambarlığı baştalıp paygambarlığı bitkonga çeyin ar biribizge uşu balalar menen bizge astыбызга çykkan karşılıklar menen dünyada kanti oşolordu jeňebiz uşu jollardy üýretip durup dünýeden ötken hormatly bir togandar. Oşon üçin Allah Subhanahu wa Taala kimdegim Allah Taalaga baş ise, paygambarga baş ise al eň çoň iýgilikke oşol jetet, eň çoň jeňişke oşol jetet deyip. Bir togandar, bul dünyada astыбызda balalar bar eken, kırsıklar bar eken, üstübüzde sınavlar bar eken, bulardı kantip jeňip ötöbüz degende uşu jol eken bir togandar. Allah Taalaga baş iýүү, paýgambarga baş iýүү. Paýgambarga baş iýүүnü, Allah Taalaga baş iýүүnü takwalyk deyt. Takwalyk kanday bolat degende bir togandar, Allah Subhanahu wa Taala haram, uşunu kılbagynyň haramda uşunday düşünölü, haram degen nerse dese, uşunday düşünölü. Bir zookada jol alıp ketip atsaň, bir jardın uçuna gelip kalsaň, uşundan butuňdu bir taýsaň, tet yaka tüşösüň de oşo oýunça jok bolosuň, sögüň söpöt bolat dese, adam kanday kılıp basat. Bir togandar haram degen oşonday nerse, uşunu kıla turgan bolsaň, mına uşunday azap bar degen Allah Subhanahu wa Taala'nın tyýulary var. Takwalyk kanday bolat degende, takwalyk aram nerselerden korkuu menen baştalat. Bir togandar Allah Taalaga baş iýebiz dep atabızpy? Paýgambarga baş iýүү menen Allah Taalaga baş iýүү, oşo astыбызdagy bardyk sınawlardy jeňip ötet ekenbiz. Oşonda Allah Taalanyň negizgi razylygyna jetet ekenbiz. Allah Taalanyň jannatyna laýyk bolat ekenbiz dep bilip atabızpy? Oşo nerselerge bir kadam taştaýly. İbn Mas'ud radıyallahu anhu uşunday degen eken, men uşunday boş oturgan adamdy jakşy görbeýmin. Je dünýä işin kılbayt, je ahiret işin kılbayt deyt.
Bul balalar menen güreşiş üçün bir tuğandar. Men Allah'dan korktum dep ele oturup alуу emes. Allah'a başı iýünün jolu emne? Daima kıbırap turu. Allah Taala kolu but berip atabı, akıl berip atabı, dünya işinde de kıbırap atabızbı, bir nese kılıp atabızbı. Oşondo niyetimiz, jüregibizde niyetimiz uşu bolsun. Men dünya işin kılıp atamın, uşu tapkan tutkanımda Allah Taala'nın razılığına jumşayman. Tapkan tutkanımdı Huday Taala razı bola turgan işlerge jumşap, Allah'ın razılığına jetemin degen nerse bolup turganan dünyada kıbıraylı. Ahiretimiz üçün emne gerek bolsa oşo nerselerdi kılıp ötölü. Mına Allah Taalaga başı yüydegen oşondoy. Urmatlı bir tuğandar, bul dünyoga jaratkanda baylar ibadat kılgıla, akedeyler silerge mikede yığılıp koldum siler, armanыңарды aytıp jazdık kuçaktap jata vergile degen emes bir tuğandar. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün uda kursakı toyboy turup dünyadan ötken. Birok eng ibadattan çokusun Paygambarımız kılgan. Paygambarımız uşunday namaz okuysa ele, kalgan adamzatты bir çoğun tutsaң dagı namazı tuğra gelişi salıştırılış mümkün emes ele. Paygambarımız uşunday oroza tutat ele, kalgan adamzattın bardığının tutkan orozasun salıştırış mümkün emes ele. Birok Paygambarımız gedey jaşayt ele. Daima uşu Paygambarımız görgön zapkını biz anın kıpınçalığın biz görgön jokpuz bir tuğandar. Uşunday zapkılardı göröt ele, adamlardan ızalardı göröt ele, özünün mekeninen kuğulgan ele, göçölörde adam bul cindi bolup kaldı, bul sıykırçı bolup kaldı degen sözdördü ugat ele, daima artınan söz ele. Paygambarımız uşintip gebir uçurlarda, uşunday bir tuңguyukka kaptalgan uçurlarda dağı Allah subhanahu wa ta'ala ibadat menen ey Allah'ım sen özüngsün dep turup oşonday nerselerden çıgat ele. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de elderge uşunday davat kılıp adamdardı jakşılıkka çakırganda özdörünün tuğandары Paygambarımız uşintip gününe uşunday bir ızalardı görsetkende bir günü uşintip ümiti Taif taraptan bolup Mekke'den arı biraz ötkönde Taif degen toğa tarapta azırkı şaharlar var. Oşa Taif'ke bargan ele. Taif'te kança bir gün kalıp adamdardı Allah bir dep koygula, Allah'ın joluna davat kılıp çakırganda oşonda denesinen akkan kan dep içine tolgon çoluk kılıp Paygambarımızды sabagan ele. Oşol jerde dagı Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem oşo koomgo bir kargış aytpastan oşol jerde oşolardın hidayatı bolot. Gelecekte uşulardan da Allah Taala'ga ibadat kılgandar çıgat dep oşonda kulçuluğu menen aytkan ele. Eger bir tuğandar Paygambardın jolu bizge eң uluu jol degen bolsok, gününe aytıp atabız biz Paygambarga ergeşebiz, Paygambardın hadislerine ergeşebiz, Allah Taala'nın jolu bul Paygambardın jolu dep atabızbı? Bir tuğandar Paygambarımыздың görgön zapkıların ar birimiz kiteplerden okup, meniki eç nerse emes eken da Kudayım oşonday çoң nerselerden çıkargansın, meni dagı bolor bolbos sınaolardan çıkarasın Kudayım. Men sınaolarga toktop kalbaymın, men toktoonu bilbegen, özüňe imanım jüregimde kaynap turgan insanmın, özüňe ibadat kılamın dep özüňizge çeçkindүүлük kılıp Allah Taala'ga daima ibadat kılalı. İbn Mas'ud radıyallahu anhu gördüňüzler Paygambarımızdyň eň süýkümdүү insany bolgon. Paygambarımızga uşunday jakın adam bolgon. Sahabalardın arasında da ayırmalanıp turat ele. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala Cibrail periştege okup bergendey. Cibrail perişte maga okup bergendey. Men silerge okup bergendey Kur'an'da okuňar gelebi? Okubuz kelet ya Resulallah degende İbn Mas'ud'du okutup turup okula degen. Oşonday uluu zat bolgon. Uşu sahabalardın süretdeşinde İbn Mas'ud radıyallahu anhu daima ibadatta, daima Kur'an'da, daima ilimde, daima adamların kızmatında bolgon üçün uşunday arık adam bolgon eken. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem melen uşunday sahabalar kurma daragının janında oturup Peygamberimiz uşu kurmadan bir jesek degende işaret kılganda daro İbn Mas'ud radıyallahu anhu kurma daragında uşintip çıkıp baratat ele deyt. Oşentkende bagalegi, butundağı bagalegi türülüp kalıp, şıyraklarının içkeligi uşunda adamlar bir uşintip turup karmala turganday içkeligin görüp, oşol jerde sahabalar geçine gülüp kalışkanda,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına İbni Mas'ud'un uşu şıyragı kıyamatta tarazaga koyulganda bu Uhud toğusundan or bolot degen. Allah Teala'ga hizmet kılgan, Allah Teala'ga itaat kılgan, Allah'ın hizmetini kılıp daima astıda din hizmetinde жүрgöndөрдü Allah Peygamberimiz uşunday dep sıfatlagan. Urmatlı bir tuğanlar, urmatlı jaştar, Kudayga şükür mına bu yerlerde jaştar oturabız. Jaş uçurlarda zihin ordunda bolot. Bir nerseni uqqan bolsaň any unutpay turgan bolasyň. Kolu menen temir karmasaň sındıra turgan uçur. Bir tuğandar jaş kesibisти köpürök paydalanady. Allah Taala kıyamat gününde uşu özgöçe suray turgan nerseler var. Oşonun içinde Allah Taala adamdın ömürün gayakka jumşadın. Uşunça ömür berdim. Oşo nerseni sen emne kıldın dep surayt. Oşonun içinen jaştygынан özgöçe suralady eken. Jaştygybızdan özgöçe suralabız. Jaştyk dep kayсы aytat? 15 yaştan mına 40 yaşka çeyinki adamlar mına jaş uçurlar uşul yerlerde. Urmatlı bu yerde jaş inilerimiz, baldarыбыз, bardığыбыз uşu jaş kesinde kanday ibadat kılgan bolsa, karıganda da oşonda ibadat bolot. Bir tuğandar biz jaş kesibizde oyloy berебиz. Karıganda men ibadatçıl bolom. Karıganda gününe erteň menen gelip geçkeçeyin meçitte bolom. Kolumda tesbih bolot. Daima uşintip aksakal bol uşintip jürem dep elestete berебиz. 70'ke çıkam dep. Bir tuğandar uşunu unutup kalbaylı. Jaş kesinde kaysar bolgon adam karıganda da kaysar bolot. Jaş kesinde ibadattan uzak bolgon adam karıganda da jarıtpayt bir tuğandar. Jedeyi kezinde sadaka bere albagan adam bayıganda takır bere albayt. Bilesizler, bayıganda uşunday adam zıkım bolup kalat. Jedeyi kezinde dagı oşo 10 som tapsa oşonun 2 somun koyçu Allah jolunda berip koyunçu. Men köp bere albasam dagı 2 somduk alım bolsa da uşunu bereyinçi dep oşonu kurban kılıp çöntögünden çıkarıp bere algan adam Kudayım inşallah al adamdı bayıtat. Birok bay kesinde dagı oşo bolgon tapkan adaldan tapkan rızkısı menen Allah Taala'nın razılığına jete turgan adam bolot. Oşon üçin biz Allah'ını alday albayбыз bir tuğandar. Kanday mümkünçülük berdi, oşondoy mümkünçülüğüzge jaraşa Allah Taala'ga baş iýgenге hareket kılaly. Peygamberibizga baş iýgenге hareket kılaly. Kur'an-ı Kerimde "Vema ataakumur rasulu fakhuduhu ve ma nahakum anhu fantahu." Peygamberin alıp gelgen nerseni, Peygamberin silerge üýretken nerselerdi, siler bekem garmagıla, Peygamberin tıygan nerselerden tıyılgıla deyt. Peygamberga baş iýgende üýreteli. Uşu yereje esibisten çıkıp kalbasın bir tuğandar. İtaatta bereket bar deyt. Başı iýüde bereket bar bir tuğandar. Allah Taala'ga baş iýeber. Sen misal üçün bir aslında bir aramdan rızkı çıktı. Hazır adamlar bir gana bayılık dep kalgan. Milyondogon dollarlar çıksa uşul haram. Allah Taala tıyıp koygon. Men Allah Taala'ga baş iýeýinçi, koyçu şunu jönele koyoýunçu dep turup çyn niýetiň menen Allah Taala oşondan yüz burup Allah'nın razılığı üçün dep kete turgan bolsaň, işenip koygun urmatly bir tugan. Senin çöntöňde 1000 som oşo milyon dollardan berekesi köpürök bolat. Gördüňizler, baş iýüde bereke var. Baş iýü degen emne? Allah Taalaga takwalyk kılıp baş iýünün eň birinçisinde aramdardan korku bolat eken. Aramdardan korku, aramdardan alys bololu, kolubuzdan, biröөнün akysyn jegenden, biröөнükini urdap algandan, biröөнü basıp alıp, zulüm kılıp tartıp algandan, argaýsy yerden urup sogup, aşkazanybızdy tolturgandan alys bololu. Eň birinçi takwalyktın başı, Allah Taalaga baş iýünün başı, Peygamberga baş iýünün başı, mına uşul bolat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday nerselerden öte alys bolgon bilesizler. Peygamberden jolu uşu Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu keyin uşu keyinki uçurlarda bir jigit gelip oşentip Abu Bakr radıyallahu anhuga oşentip kurmanı bere kalganda kurmanı çaynap kurmanın gayaktan gelgenin suragan uçurlarda men uşu musulmançılıktan murun adamlarga göz açıklık kılat elem, tağdırlarını aytıp eretelem. Oşol uçurda biröөгө kılgan göz açılıktığıma uşu nerseni alıp gelip berdi degende bolgon koldorun tamagına tıgıp üstünen su yutup uşintip aşkazanın çıkarıp koygon. Oşonda uşu kiçiki nerse üçün uşunça kıynadyňby degende Abu Bakr radıyallahu anhu
Allah'a kasam, eğer canım koşa çığa turgan bolsa ağada da yaralem deyt. Urmatlı bir toğan elestetip görölü. Bunu jön ele uğup koyboylu. Oşon üçün Allah alardın atları dastan, alardın atı atalganda radıyallahu anhu dep bardığımız oňoly oturup kalgan jalaňyşy Allah'dan korku sezimleri uşunday atak dankka, uşunday daima Allah Taalaga alardın atı atalganda biz dua kıla turgan darajaga uşintip jetişken. Urmatly bir togandar, bardığımız Allah üçün Allah'a başı yeli dep atabızpy? Janagynda kıyınçılıklar çıgat, gedeylik çıgat, gedey bolgonda ele oturup kal degendik emes. Urmatly bir togan, sahabalarda kançalagan gedeyleri bolgon ele. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimizin hadislerini en köp adamlarga jetkirgen insan bolgon. Oşa kişi uşunday gedeylik ele. Bir gün uşintip gedeylikten çılawadım. Uşintip aşkazanımdı öyde türttürüp taştardı baylap aldım. Bir oşumda da namuslu ele. Biz hazır biraz akçabız çok bolsa ar kimge ilap şikayet kılabız. Ar kimge arız muňubuzdy aytabız. Karasaňızlar Abu Hurayra oşonçoluk darajada açkaçılığından çıdabay, oşentip turup taş menen aşkazandarın türttürüp oşonu baylap algan darajada göçöde oturatarem deyt. Adamlar meni giçine kursağımdı toyguzup koysa degen ümit bar ele. Asman Abu Bakr radıyallahu anhu ötüp kaldı. Andan bir ayat jönünde suramış ettim. Bir o artında oşo binnese ümitim bar ele. Bir o ayatlarga jogap berdi dagı menin hiç kim sırımdı bilbey ötüp ketti. Andayın Umar radıyallahu anhu gelattere. Andan da oşo bir nerseni suradım. Alda menin avalımdı bilbey alda ötüp ketti. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelatkan eken. Aslından çıkıp bir nerseleri suramış boldum. Menin oşo süýlegenimän, menin jılmayganymdan menin açık ekenimdi baykadı. Jürüde üýüne ýetip geldi. Üýüne ruhsat alıp girdim. Üýünde uşunday bir çöýçökte kiçineke bir çöýçökte sütü var eken. Uşu süttü alıp durup oşol jerde Ahlus Suffa dep uşu meçitde jaşagan, uşunday gedey gimbagal bolgon, daima ilim okugan, daima ibadat menen alek bolgon sahabalar bar ele. Ahlus Suffa dep koýuşat ele. Al geste adamlarda hiç nerse jok. Alardın üstünde giyimi mınday avratın japkan giyim bolat ele. Sahabalardan aytıp kalat ele. Ahlus Suffa'dan gelgen adamlar secde kılganda sözsüz avratları açılıp kalat ele deyt. Uşunçalık darajada açka, uşunçalık darajada gedeylikti jaşagan adamlar ele. Oşonda oşo Ahlus Suffa'nı çakırıp gel dedi. Men giçine jüregimde uşundan bir urtatıp koygonda men güç albalbayt belem. Menim suusunum kanım kalbayt bele. Emi Ahlus Suffa'da bir jetimiştey kişi var. Anın bağrına kantip jeter eken degen oy boldu. Bir o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ar bir sözünde hikmat var ele. Gördüňüzler oşonçoluk taş baylagançalyk açkaçylyk bolsa biz karabayla içip alabız hazır gördüňüzler. Peygamber jok tigilerdi da çakırıp gel degende baraty oýlandym. Bir o Peygamberga bolgon başyy sahabalarda uşunday sezim ele. Oşon üçün alar gökdögü jıldızlar dep atalgan bir togandar. Peygamberga Allah'a bolgon başyýlar uşunday ele. Barıp Ahlus Suffa'ndagy adamdardy çakırıp geldim, Ahlus Suffa'ny çakırıp geldim. Barda oşentip jayılıp oturuşdu. Peygamberimiz içkile dedi. Men ar birine ba çöýçökdögü süttü sundum. Bir kiçinekey çöýçökdögü süt. Andan toyo içip ekinçisine berip attı, üçüncüsüne berip attı. Oşentip bardygy metde çöýçökdögü süt turat ele deyt. Oşentip Peygamberimizga sundum. Oşonda Peygamberimiz sen eköýüz kaldykmy dedi deyt. Bela ya Rasulallah, eköýüz kaldyk degendeymi sen iştedi deyt. Oşonda içip attım, iç dep attı. Dağı içip attım, dağı içip attım. Bir keste ya Rasulallah, bata turgan jer kalbady dedim. Anam Peygamberimiz içti. Bul Peygamberimizin keremetleri ele, mucizaları ele. Bir hurmatly bir togandar, oşentken awaldagy adamdardagy gördüňüzler. Peygamberga bolgon başyýysy, Allah Taalaga bolgon başyýysy biz elestetmegen darajada ele. Oşon üçin alımlarımız aytat, sahabalardy okup oturup, sahabalardın ömürlerin, tarıhların, jaşodagy okuyalaryny okup oturup, sahabalar menen azırkı adamdardy salıştırganda, azırkı adamlardan en takva degen adamı, sahabalardan en tömenkü darajası menen salıştırsan, oşonun denesindeki tükkü arzıvay galat ele dey aytam deyt. Eger azırkı adam sahabalar karap durup azırkı adamdardy
Бул мусулманбы, мусулман эмеспи деп ойлонуп калат эле дейт. Карасаңыз, биздин эң такыба адамдарды карап туруп. Биздин эң такыба адамдарды, сахабалардын эң төмөнкү даражасын карасаң, бул акылынан айнып кеткен фанатпы деп ойлонуп калат эле дейт. Ошончолук даражада көрдүңүздөр. Эч бир убактысын бербеген, бир гана Алла Таалага итаат кылып, дүнүйөдөн өтүп кетишкен. Бул дүнүйө сыноо, убактылуу экенин, дүнүйө мазраатул ахира. Дүнүйө ахиреттин эгин таласы дейт. Урматтуу бир туугандар, эртең жаз келет. Бардыгыбыз жүгөр айдайбыз, буудай айдайбыз. Барып алып туруп алма тигебиз, өрүк тигебиз. Анын түшүмүн күзүндө көрөбүз. Ошо сыяктуу дүнүйө ахиреттин эгин таласы деген. Эмнени айдап калдың ахиретте, ошону көрөсүң. Бир туугандар, бул дүнүйөгө элестетип көрөлү. Эненин курсагына түшкөндө 9 ай жатат экенбиз. 8 айда баланы төрөтүп ала турган болсоң, сөзсүз же акылы кем, же буту жок, же колу жок, же бөйрөгү жок төрөлөт экен. Дүнүйөгө Кудай сактасын, анткендерди да ошондой төрөлүп калгандарды Алла Таала рахмат кылсын. Алла Таала бекеринен кылбайт. Бир нерсени Алла кылды, аны туура кылат, көрдүңүздөр. Бирок ошол жерде 99% адам, 99-дан көп пайыз адам бардыгыбыз акылыбыз менен төрөлүп атабыз. 9 ай эненин курсагында жатып төрөлүп атабыз. Дене мүчөбүз ушул дүнүйөгө толук келип атат. Бул дүнүйөнүн ал энелерибиздин курсагында Алла Таала денеси толукталсын деп коет экен. 9 ай коет экен. Бул дүнүйөгө 9 ай эмес, кээ-бирибизге 60 жыл, кээ-бирибизге 20 жыл, кээ-бирибизге 50, кээ-бирибизге 90, ар кандай өмүрдү жасат экен. Бирок ошол өмүрүнүн ичинде адеп акылагын толуктасын, өзүн жаннатка ылайыктап алсын деп жөнөтөт экен, урматтуу бир тууган. Эгер жаннатка ылайыктап албаган адам, адеп акылагын толуктай албаган адам, жалган сүйлөп, адамдарды кагыштырып, адамдардын арасына фитна салып, чагымчылдык салып, намазын окубай, наркоман болуп, аракеч болуп, риба жеп, адамдардан процент жеп, адамдарда бузукулук кылып туруп дүнүйөдөн өтө турган болсо, бир туугандар, анын денеси бул дүнүйөдө жана эненин курсагында толук болбой калып, ушу инвалид болгон сыяктуу тозокко ылайыктуу болуп калат экен. Жаннатка адеп акылагы толуктанбаган адам кирбейт, бир туугандар. Бизди жөнөттүбү, адеп акылагыбызды эненин курсагына жөнөткөндө, эненин жеген витамини, эненин жеген тамагы ошого ылайык бала ошол жерде жетилип чыгат. Бул дүнүйөгө келгенде бизге акылыбызды берип атабы? Өзүбүздүн ыктыярыбызда, бир тууган. Кандай витамин жейсиң? Витамин деген ушу Алла Таалага кылган итаатың, пайгамбарды ээчигениң сенин витаминдериң, бир тууган. Ошо витаминдерди канчалык жеп атасың, ошого жараша өзүңдүн адеп акылагыңды, өзүңдүн жаннатка, бейишке, Алланын ыраазылыгына болгон өзүңдүн даярдыгыңды өзүң көрөсүң. Бул нерселерди эч убакытта унутпайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ушундай жашоону жашаган эле. Бир күнү Умар радыйаллаху анху кирсе, ошентип туруп камыштын үстүндө уктап аткан эле. Камыш дегенди билебиз, мында куурайлардан жасалган ушундай нерсе. Үстүнө азыр камышка жата албайсың адам. Ошентип туруп бул жерде килемдердин үстүндө зорго отуруп атасың. Көрдүңүздөр, камыштын үстүндө жатып тура калганда денелерине камыштын издери түшүп калган эле. Ошондо Умар радыйаллаху анхунда жанында ыйлаганда, ey Умар, эмнеге ыйлап атасың? Я Расулаллах, сен аламга келген пайгамбарсың. Ушул учурларда көрдүң, Римдин падышасы Кисро, ошо сыяктуулардын бардыгы ушундай өлпөк төшөктөрдүн үстүндө, сен болсо аламдын пайгамбары ушундайсың дегенде, ey Умар, сен шектенесиңби? Сен ыраазы болбойсуңбу? Дүнүйө алар үчүн болсун, ахирет биз үчүн болсун деген. Урматтуу бир туугандар, ахиретибизде болсун десек жакшылап угуп алалы. Бардыгыбыз Алла Таалага баш ийгенди, пайгамбарга баш ийгенди жакшылап үйрөнөлү. Качан ушуну ордуна койгонубузда иншалла береке табабыз. Кээ бир учурларда ата-энелерибиз караңгы, картайып калган киши деп бир тоготпошубуз мүмкүн. Азыр технология өсүп кеткен, койчу мен сотканы билем, мен баланчаны билем дешибиз мүмкүн. Бирок бир тууган, ошо атаң туура эмес болсо дагы атаңдын оозунан чыгып аткан сөз туура болуп калып атканын жашоодо көрүп атабыз. Анткени ата атага болгон итаат, атага болгон баш ийүү, мен акылым жетип атса да
Tuğra emes görüp atsam da atama başlayıp koyunçu degen jerde bereket tababız. Ayal dagı güyösüne koy uşu kojoyun ele, bizdi uşu bakt ele, suuka toңup atat, ısıkka kүйüp atat. Kata bolbasa, kata süйлöp atsa da uşunu uğup koyunçu. Menin жүрөгүмдө kata болуп атса деген аял дагы береке табат бир туугандар. Күйөөгө башыйган. Бала ата-энеге башыйса береке табат. Кыз ата-энеге башыйса береке табат. Ошол сыяктуу калк дагы падышага башыйганда береке табат бир туугандар. Азыркы учурларыбызда көрдүңүздөр, биз бардак болгонун Кыргызстан эли жакшы көргөнбүз. Көрдүңүздөр, бир киши башкарбай көчөлөрдө тентиреп бири-бирибизди тоноп калган күндөрдү өткөргөнбүз. Бирок ушундай учурларда башчыбыз барбы? Желегибиз барбы? Тынчтык күнүбүз барбы? Көчөгө чыксаң тынчтыкпы? Ата-энеңе айтсаң тамак ичип отурабыз, биз ушу жакшы отурабыз деген сөздү угуп атасыңбы? Шүгүр кылалы бир туугандар, көрдүңүздөр. Ар кайсыны сүйлөй бербей, акылыбыз жеткенинде сүйлөп, жетпегенинде сүйлөп, саясатты сүйлөп, тигини критикалап, мындай нерсеге барбайлы. Кече бирөө ушундай деген экен. Бирөө аял алып алды, аял өлгөндөн кийин дароо эле аял алып алды деп сүйлөп отурушуптур. Ошону кое турса болмок дегенде араларынан bir takva adam var eken, ey dostlarım degen eken, tuğra ala ayal öldü tağdır, kayra canlı ala ayal alış ala adal deptir. Anı aram kılıp koygan emes, adal al nerse. Birok, oşonu biz jamandap süylöp, uşakta batkanımız biz için aram degen urmatlı o bir tuğandar. Urmatlı o bir tuğandar oylanolu, padışa kimimiz bolsun, bizdin biyilik ökülleri bolsun, kimisi kılbatat da anın canında, jürөгүндө жүргөн жоксуң da, turup alıp durup, алардын кылып аткан эл үчүн жол куруп атам, завод куруп атам, муну кылып атам дегени адал ага сооп алып атат. Ал жөнүндө билип билбей сүйлөп атканың сен үчүн арам, сени тозокко алып баратат. Ушуну эч убакытта унутпайлы. Ошон үчүн Аллага баш ийүү, пайгамбарга баш ийүү, башчыларыңарга баш ийүүнү эч убакытта мусулман адам унутпашыбыз керек. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала я айюхаллазина аману Ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Ey iman keltirgen pendelerim, Allah'a başı igile, paygambarga başı igile, anan aralarыңардан çıkan başçıga başı igile deydi. Aralarımızdan çıkan başçımız өлkө başçısına başı yeli. İmamдар ошо мечитке келдик би, имамга başı yeli. Үйгө бардык би, үйдүн кожоюна başı yeli. Айылда жашайбыз бы, айылдын başçısına başı yeli. Урматтуу бир тууган, başı үйдө береке бар экенин унутпайлы. Senin көңүлүңө нерсе туура келбей калса, ел жалпы ел каалап аткан нерсени өзүңдү курбан кыл. Кой, меники туура болбой калышы мүмкүн. Көпчүлүктүн оюн анткени Алла Таала көпчүлүктү адаштырбайт. Алла Таала көпчүлүктүн ою менен адаштырбайт. Ошолорго кошулайынчы, мен адашышым мүмкүн деп өзүбүздүн напсыбызды, өзүбүз тыйганга аракетибизди кылалы. Урматтуу бир туугандар, Ибн Мас'уд радыйаллаху анху ушундай деген экен. Men en öküngön nersem bul dünya gününü ötüp ketip atat. Gününü ajalıma jakındap atam degen eken. Biroq ötkөрgөн günümdön en menin ökündürgön gün uşun degen eken. Erteң menen çıktı da batıp ketti. Biroq menin bir gündük ömrümdü aldı. Biroq menin oşo günü amalım, kılgan Allah Taalaga bolgon kulçulugum bir da jolu öydө köböybөгөн gün meni en ökündüröt deptir. Urmattуу bir tууган, күндө bir жакшылык кылып үйрөнөлү. Еш садака бербей жүргөн болсок, бүгүн садака берели. Еш нафил намаз окубай жүргөн болсок, нафил намаз окуйлу. Ата-энебизге ызбант этпей, 2-3 айда bir кабар алып койгондор жаштар болсо, дароо ызбант этип күндө сурайлы. Жаңыртып туралы, жашообузда күндө bir нерсени сооптуу ишти жаңыртып туралы. Ошо нерсе бизди өкүнүчкө алтырбайт. Алла субханала таала бардыгыбызга бекем иман ихлас берсин, эл журтубузга тынччылык, аманчылык берсин. Kudayım akıl es versin, den sağlık versin, üy bülelerimize tınçlık versin. Kudayım jarık yüzübüzdü karartmasın, iki dünyada yüzübüzdü jarıkmasın bir rahmetike ya.